Maya payabak po, brothers. Deta pong may kapag-register na malyarta na po lungob at 5 minuto mag-umsata na po. Kaya kayo, brothers, kareng different parishes na ning vicariate na ning Birhen de los Remedios. Ngayon pong habak, umpisan tane po, yung kaya katamong opening prayer, yung mag-opening prayer po, Brother Rizalino Biray, coordinator na po ng San Agustin Parish. Brother Rizalino po, opening na po, prayer. King lagyuning pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu Santo. Amen. O Diyos, ningalanganggang lugod at pakalulo, atsuke makatipon keti, maniwalang atsuka busalmi. Pupuri kami at pasalamat, karing bendisyon, abibiyemo ke kami, aldo-aldo.
Salamat kaniting biye makalam. Pagkaluban mo keng karagdagan na grasya para maging mapagkumbaba at idawon mi ing sarili mi keka. Dinan mo kaming sapat akabanalan ban agawaming ilawot ing sarili mi king nanumang tukso at marok abisyo. Maging makabaldugan sana ing kekeng gagawan, antimong talasuyo mo king kekang dulang. Gawan mo ke sanang karapat dapat Gino at patawaran mo kami kareng kasalanan. Ika na sana ing mga mo karing ke kaming kakulangan. Antabayanan mo kami king ke kaming obra antimong laiko. Gawan mo kaming matapat at matapang. King pamagpumilit maging banal. Kambering pamilyami at kakaluguran. At turuanan mo kaming mipapagmalasakit kimbalang metong. Maging tunesang sakripisyo ing sablang gagawan mi, bang mipabanalan kami at ipaligayan kang lubos. Manano na sanang sumangid ning sablang isipan mi, sasabyan at daraptan, ing kaburian mumukabot, ing mipamintuan, alang labis, alang kulang, at alanang aliwapa. Itingan, ipanalangin mi, king lagyuning Ginong Jesucristo, at king pamamilatana ning indong biren. Amen. King lagyuning Pam, po ning anak, po ning Banal Espiritu Santo. Amen. Maya payabak po. Maya payabak po pasibayo, brothers. Pakilala ko lang po rin kay katamong tinagon, rin kay katamong miyayaliwang Paris. O san ko pong tunggal-tunggal, den grupo rin EMDC, Our Lady of Sorrow Paris po. Ing manimuno po karelo, yapin po'y Brother Francio Fernandez. Lord's Ascension, Paris po. Ing manimuno po karela, Brother Renato Calyo. St. Jude Tadeus, Paris po. Ing coordinator na po, Brother Rainer Maliwat. San Agustin, Paris po. Coordinator na po, Brother Risalino Biray. Blessed Trinity Paris. Coordinator na po, Erminiano Robes. Yung assistant na pong coordinator, yung atsukeni, Brother Jun Manalang. Good Shepherd Paris. Yung pong coordinator na, Brother Julius Cesar Carreon. Santo Cristo del Perdon po, Villaulito, Brother Renato Calabukon, niya pong kayang coordinator. Sacred Heart Paris po, yung pong coordinator do, Brother Fernando Sarmiento. San Jose Malino Paris, yung coordinator da po, Brother Jun David. Virgen de los Remedios, Paris. Yung coordinator na po, Brother Ricky Mandab. Dinking San Vicente del Ferrer po, wala po may katagon kiti, pauli na itang piestara po, yung kalulot ngayon Corazon de Jesus po. Tumagon na po, yung Holy Angel University. At intapong at lumbisito, may nibat karayang aliwang bigaryo at lula pong EMDC na may kitagon ngayon ni kaya katamo. Malambat po bayo tami yabe-yabe pa si bayo. Niya pong milabas sa 2019 karin niya pong kaya katamong bikari renewal kayo nung atatandaan niya.
panauna po nga mong Norma Narcy. Kanita po, last 2019 niya po ata ito, ngayon 3 years po, binyayan na niya naman po yung kaya katamong renewal. Kay ba't na nito, may kapag pepa seminar ta na pong bayong EMDC, at ngayon atsuta na po, kaya betano po kaya niretang bayong EMDC na kagagraduate na po ng September 17. Ngayon po, kaya betana la, at kaya betala naman po kayong renewal kanyan, ay confirmation ken December 1st, kaya po yung kaya katamong confirmation, University of the Assumption niya po. Deta pong bisang mo naman, ating pambisang makapag-recruit kayo pa pong bayong EMDC, atin kaya pong katintanan naman pong seminar kaya pong February, EMEA pa po balit ang exact date na. Dakal pong salamat kaya kayo at ausan kayo po Brother Julius Careon para po kayong Vision Mission Tam. Maya pabak po, talakad ta po. Tagimpan, ita mo nga po, ikami, ring ekstraordinaryong ministro, parking kasuliwan, kim banal communion o EMDC, misasan metong, at tapat at alasuyo kin dulang ng Ginoo. Maging talapatutuking kasalpantayanan, kim pamimbiye at pamanugali, maging malunusan at malingap karing masakit, makatwa at maluka. Kim patnubyan ng Santo Cristo del Perdon at ng Birhen de los Remedios. Mission, ikami, ring ekstraordinaryong ministro, parking kasuywan king banal na komunyon, tatalagaming kaya kaming sarili para kareting kasuywan. Mika malalang madibusyon king Santa Misa at pamagbihilya king banal asantissimo. Sa upan niyang ordinaryong ministro, king kasuywan king banal na komunyon ning Eucharistia. Idalaying banal na komunyon karing masakit, makatwa, may na at atyo karing pibale-bale, ospital at institusyon para kareti. Pag masusyan niya ing liturhiya ning amano, kambiyanan ning banal na komunyon at pangking kautusan liturhiya. Gampanan lareti kimit mong katapatan nagpangking turuning Santa Iglesia, karing kayang mamuntukan at king tingwanan na kasuywan. Sa panakapisanan ng Ataon Tabayanan San Fernando de Castilla, patulunan ng Archdiocese. Ausan kayo po Brother John Manalang para king himno na ning EMDC. Talakad tangan po. Bilang talasaw, king dulang ning Ginoo, ugaling matampa, ing pakatandanan, banal ng katawan, ke kaming tatalnan. Mit mong kaingatan, malugod yang dalan, banal yang kayausan, iting pa magsilbi, santong kasulatan, keti masasabi. Balang magnasa, ing lungub kaniti, dakalang meyaus, ditaklang mepili. Bilang talasaw, king dulang ning Ginoo, ugaling matampa,
pakatandanan. Banal ng katawan, kaya kaming tatalnan. Mitmong kaingatan, malugod yang dalan. Mayap ing parasan, ningke kaming kasuywan. King banal Eukaristya, karin mi gagawan. Ordinaryong ministro, ke kami ang saupan. Mitmong katapatan, alang kayangganan. Bilang talasao, king dulang ning Ginoo. Ugaling matampa, ing pakatandanan. Banal ng katawan, ke kaming tatalnan. Mitmong kaingatan, malugod yang dalan. Banal a komunyon ni Eucharistia, karing hanggang masakit dapat yang idala. Karing at bale, sukulan ospital pa, antimurin karing may na at makatwa. Bilang talasao, king dulang ning Ginoo. Ugaling matampa, ing pakatandanan. Banal ng katawan, kaya kaming tatalnan. Mitmong kaingatan, malugod yang dalan. Maya payabak po. Deta pong bisang matinta pong mineral water kaya niyan pong ay mag-break ta pa po. Deta pong bisang baya po mag-talk
Okay po brothers, lungupta na po, dintang na po yamong. At kayong mapila na minuto, magumpisa na po kanyan. Ditak mo po ang katahimikan. Mamaglupta na po brothers, baka kanita po kaya katamong guest speaker at yun po. Mayapayabak po brothers. At yun po yamong at introduce na pong kaya katamong guest speaker, introduce na pong brother Rainer Maliwat, EMDC coordinator na po ng St. Jude Tadeus Parish.
Hello, hello. Maya payaldo po kay kongan. May Peldo po. Kanya maning susuyo kay nga pong ginone po. Yes po. Introduce kayo po, ipakilala kayo, yung kaya katamong bisitang pangdangal. Yung lagyo na po, Reverendo Padre Justin Ganya Gatos. Yan po yung Assistant Director ng Sakop, kaya San Fernando. Bayo ya po nagpari, mayari yung kursong BA, Major in Accounting, King Holy Angel University, King Angeles City. Nang kay kinawa yung masteral degree, Master of Arts in Spiritual Life, King San Carlos School of Theology, kita po king Makati, yung EDSA, kita po king Guadalupe. Mayari king Holy Apostles Senior Seminary, Makati City, Banuang 2015 hanggang 2021. Ing diaconal ordination na may ganap kanitang December 3, 2021, king kakatamong Metropolitan Cathedral, king San Fernando. Ing kayang presbyteral ordination may ganap kanitang June 28, 2022, king parokya ng Saint Ignatius de Loyola, king Porac, taga Porac ya po, yamong. At niya pa pong aliwang maliban keng Assistant Director na ng Sakop, ding aliwan na pang katungkulan, ilapin ding makatuki. Assisting in the Metropolitan Cathedral in every weekends, Secretary na po ng Archdiocesan Office on the Protection of Minors and Vulnerable. At saka po contributor at writer ya po king ing Maya Pabalita na ing babasan ko. Dinantaya pong Maya Payaldo, among Justin Gatos. Maya payabak pong pasibayo kaya kayungan. Kumusta ako po? So siguro po, sabi natin brother nandin, mayap at masantinging susuyo kingapong gino. Ne po? At bangkanita mas panamdaman tayo, kaya katamong gagawan, kaya katamong susuyuan. Inisanang kaya katamong tok, ang yamang ditak mo, ne? Ang yamang deni mong apat aamanong idake ko kaya kayo, ilang bakalan yu. Ne? Kalingwan nyo nangan, ingeganaganang sabyan ko, aliwa mo rening apat areni. Ne po? So bangkanita po magumpisata na, agkatanda ko pong talakad. Next slide po. Sige po, next slide tayo po. Ini pong makapicture ini, panetayang daramdaman king misa. At yapin niya po ini mo naman ning diwa na ning katamong gagawan. Do this in remembrance of me. Yapin niya po ining kayong dadake, balang komunyon. Yapin niya po ining pagdalayo mo naman, karening kapatad tamong masakit at mga ilangan. Pero aliya mo mayayari, king Santa Misa. Nune paga nakanakikatamo at panagkat na, do this in remembrance of me. Sige po, malyari niya po yung next slide. Amo po niya. Atin niya pong technical difficulties.
Ababasa po, medyo malati yan Sige po, so basan ko niya mo po kaya kayo. While they were eating, Jesus took bread, said the blessing, broke it, and giving it to his disciples, said, "Take and eat. This is my body." Then he took a cup, giving thanks, and he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the covenant, which will be shed on behalf of many for the forgiveness of sins. I tell you, from now on I shall not drink this fruit of the vine until the day when I drink it with you new in the kingdom of my Father." O Diyos, sa ipami pasalamat kami king pamagpadala mo kaya kami, king kaya kang kabubugtungan na anak, bilang halimbawa ning kasuyuan at lugod. Manano na sanang ing egan-agan ng damdaman mingeni, mitatak ka rin kaya kaming puso, kaisipan at pilubluban. Bangkanita ini mo naman ing paneming agaganaka at paganaka ka rin kaya kaming kaparang tao. Itiadwan ni, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Luklok ta na po. Next slide ta na po. Alright. So ini pong kaya katamong talk, ing pong pamagat na Eucharistic spirituality. Eucharistic spirituality. Nanuya mo po kaya yung buri ng sabyan nini. Pero baying sabla, buri ko pong sabyan kaya kayo na din pong pamigunam, inano maningidake ko kaya kayo, bunga na lang ng 3 R. Mumuna, readings or karing kanakong pamamasa, specifically po itang metong libro na nitang metong pari, amilag yung Father Ron Rolheiser, in pamagat na, One Great Act of Fidelity. Tapos tutuki po, karing pamigunam, karing reflections, at katatawlian, real life experiences or karanasan king bie. Sige po, next slide tana. Deni pong amano nga reni, itang dimdam tamo kaya tang ebanghelyo nandin, panetalang daramdaman balang misa. Kubalo nung panamdaman nyo, pabalang daramdaman nyo la, o kabud na lamo lalabas ka rin kaya katamong balugbog. Potang sasabihan ng among, take this, all of you, and eat of it. For this is my body which will be given up for you. Actually, aliwaman po yamong, ya pong magsalita kanita. Nune, aliwaman po ring pari, nune yung apong ginu, ing ginong Heso Kristo. He took the bread, blessed it, broke it, and gave it to His disciples. Siguro, mas marakal ko pa pong beses may karamdam ka reni, kaysa king dimdam ko. At dening bagay nga reni, ilaring maralas na makakalingwan, king kaya katamong pamibiyebye anting talasuyo bilang EMDC. Next slide po. Ngayon kutang, ing pong temang mibye kanako, tungkol yan naman king synodality. Nano ya po yung synodality kasi? Journeying together or makiramdam. Siguro po bugbog na kayo. Bugbog na kayo ka rin ng synodality. Ay, lagi niya yan, synodality. Ikatamo kayo ni Kapampangan, King Archdiocese, dininan tayo pang tema. Eya mo makilakbe, makiramdam. Ali kakabud makiramdam, makiramdam ka. Panamdaman mo nung naning panamdaman daring aliwa. Ngayon kutang, malyari ba kayang i-connect in Eucharistia, king synodality? Nanuya mo yung connection na ning Eucharistia, yung kagawan tamo aldoldo, balang mag-serve tamo, balang manatad tamong komunyon. At inya bang connection nita, king synodality? Next slide po. Yan. So sige po, next slide tampa po. Maswelo tamo po na ing apong ginu, pedalaning kayang kabubugtungan na anak, bayo tapami ka synodality keni. Ing pong ginutamong Heso Kristo, yang mumunang may kipag-synodality kaya katamo. Yang tandanan nyo ito. Bakit? Diyos ya, pero may katawan niyang tao. Kaparehas siya po mangis nawaya, mamangan niya, gagagaya, mimimuaya, malulungkot ya. Pero, taya kaparehas, mi kakasala. Anyapin, maswelo tamo, atin tamong pattern, nanining synodality. At abyayan tayo ing synodality,
ing pattern tamo ing ginutamong Heso Kristo, kapamilatan ning Eucharistic spirituality. Among kalalam na naman, nanuyawaring Eucharistic spirituality. Next slide tayo. Karempong mig-attend kaya kayo, kitang gathering daring laiko. Ing pong spirituality, buri ng sabyan, pagdulapan ing Diyos, kapamilatan daring kapara tamong tao, at ding karanasan tamo kingaldoldo. E napuburi ng sabyan na spirituality, kailangan atsukang paneking pisamban. Part ya mo ita. Pero yung spirituality, nung naning gagawan mo king pisamban, babiyayan me ang yamang kareng miyayaliwang lugar at miyayaliwang dake na ning biye mo. Anyapin po yapin tayong spirituality. O ngeni, nanuneman po ing Eucharistic spirituality. Next slide tayo. Yapin po reni, detang amanwan tamo nandin. Detang apat aamanong eyo sana kakalingwan, kabang-kabaning biyeyo. Anyways po, balang mag-serve kayo, balang sisimba kayo, daramdaman tala reni. Nanula po reni, pakibasa tala. Receive, give thanks, break, and share. Nako po makaing mag-theology kaya kayo, ne? Pero balo tayo ini, balong-balo tayo. Potang consecration na gaganakan tamo, babalikan tamo nung naning gewa na ning apong ginukya katamo, kapamilataning kayang anak ing ginutamong Heso Kristo. Yapin po yan. Binyening sarili ng katawan, pepasalamat ya, piraso ning katawan at dinagene ini kaya katamo. Ne po? So umpisan tane po, mumuna, receive. Ne? Receive. Next slide please. Atin ko pong metong kwento. Ne? Tayo po, medyo melwa yung bagya. Okay, umpisan tane po. Ayan, nano po yung akakit yung picture? Pabu. Metong ya pong hunter. Ne? Metong yang hunter ang pong pabu. Misa na yaldo po kano, atin metong a hunter, mig-hunting ya, kitang foreign land, kitang mara yung lugar. Nalabalo nung no karin, at nung nino ring makatok ng karin. At kay bat, very successful yung hunter rin, may kabaril yung adwang pabu. At inggewa na, tinali nala, king belt na at masaya ning mumuli. Uneng kaba pong mumuli kano, atin metong a native ka rin, na tutukiking gulot na. Kakalas kasing dadalana, no? Anya may balisaya, ining hunter. May balikid ya, at ikit ne pinining native. Bahin tao ya, alayang malan, at lupang danupan ya. At kay bat, uling ayin tindyana at ikit na nining hunter, ining kabilya na nining native, leko na laretang pabu, kingkayang belt, at binili nala, kitang gabun. Kay bat, dahan-dahan mumurong ya, at sisinyalane, ining bahin tao, sabi na, sige, kunan mo nala. Oneng inipong natibo, ining native, inayaintin dyan. Linapit siya karening pabu, lalawin na lang makanyan, pero nalaking wa. Kay ba tinipong hunter, sabi na, go, get, bring, go, anang makanyan, Sasabihan na kunan mo na rin, uling balo ko, danupan ka. Pero inipong native, nalaking wa. Nalaking wa. Hanggang sa dinatanging oras na ining native, minggamos siyang buntok, kinanyan niya. At kay ba't karina pa, ikit at aintin dyan, nining hunter, na kunanala pala rening pabu, at ibiyenala mismo kaya. Kinpong biyeta mo, ganaganang bage, bibiyena ning apong ginu, kaya katamo. Ingkutang, makanano talang, tatanggapan. Take note, aliwaya po yung taking, king, receiving. Aliwaya yung taking, king, receiving. Nano yan po yung pamialiwana? Potang sinabi mong taking, atin puwersa, konan kayan, sagmitan kayan. Pero pat siya receiving, maninaya kang ibiyena keka ning apong ginu. Next slide tamo po. Ingpong paganakanan ning mumunang punto tamo is to receive everything as a gift. Take note, ako po sinabing take, Receive. Uling ing biyeta mo,
miya bieya kaya katamo. At alitayay ni kingwa, iba't kay nga pong Ginoo. Okay po, klaro ya? Lipat tayo, next slide. Ding pong mumunang pengari tamo, ing kasalanan da, ali mo po kabud disobedience. Uling sinabi na ni nga pong Ginoo, kaya kayo nga yan, eya mo kukwanan o eya mo kakanan, itang bunga, ne? Itang bunga. O ning nano pong gewada, iadan, ang poy eba, sinagmit de, kingwade, itang tinape, o itang prutas, ne? Kingwade, alide tinggap. Balo yu po, king bietamo po, tang misan makanyan tamo. Balo tamo, wa, among, everything is a gift. Regaling ega na gana. Pero po, tang misan mag-expecta mo king apong Ginoo, ne po? Nano po yung buri kong sabyan? Po tapong misan, ay, Lord, sana po makanini po yung biyeyo kanako. Ay, ni po yung anyawaran ko. Sana kumwalta ko. Pero naning binye na kaya kaning apong Ginoo, po tang misan pa magkasakit. At kay ba't sisingilan tayo nga pong Ginoo? Ba, Lord, o bakit makanyan? Po tapong magumpisa ta ng magreklamong makanyan, bala mo, we take things, ne? E tayo tatanggapan, nune, kukwanan taning bagye-bagye. Ne po? Yapin niya po ining mumunang paganakanak kaya katamo. Ring kaya katamong mumunang pengari, ing kasalanan da, yapin ing failure in gratitude and receptivity. Binye na ning apong Ginoo karela. Binye na ngan, pero ila, magnasala pa, anya kinangwala. They took the fruit. Ali de man tinggap kabud, no ne, kingwade. Yapin po yan, yung kaya katamong mumunang gaganakan sana, balang tatanggapan tayo at pamye tayo ing Eucharistia. Ing ega na ganang bagay king yato, dapat isipan tamo at tanggapan anting metong regalo. Ing pong regalo, potang didinan da kong regalo, sasabihan nyo king mamye kaya kayo, oy, dinan mo kumakanya nayo. Aliya po, di ba? Nune panayan mong ibiyene kaya ka. Balo mo nung nanong ibiyen ng regalo kaya ka, ali mo, unless sabiyana kaya ka. First point, receive. Next slide po. The spirituality of the Eucharist invites us to have this kind of attitude of receptivity towards life. Tanggapan ing bage-bage. Sabi na pong Father Ronald Rolheiser, we are asked to always acknowledge by the very way we receive everything, that everything is a gift and that nothing comes to us as owed. Tamo banding ega na gana. Ing bibiyena ning ginukiya ka, ing regalo mo, ing talent mo, ing pibandyan mo, ing kaya kang panga EMDC, may kingwa, ibat kaya, nune binyene kaya ka. Ne po, yapin tayong first point tamo. Next slide po, muntata na kitang kadwa. Nanya po yung kadwa? Give thanks. Give thanks. Next slide. Atin po kanong metong amonghi, ne? Bala mo, novice ya pa, estudyante ya pa. Mig-train ya, bang kanita maginyang banal. Mig-training ya, bang maginyang banal. At anyang mapila na bulan, pintalanan na yung master na. Sabi na, o master, ay ninaya ko, palagi ako banal na ako. Sabi na, o bakit? O bakit mo sabi ita? Nga naning kayang master. O kasi po, master, bala pong Aldoldo, magdidisiplinan kayong sarili ko. Kumamangan kayaslag na ning Aldo, ang gaking kayalbog na. At kay ba't sumangid na nita, gagawa ko pong mga bayat o obra at bage, pero kuman pumanayang kapasalamatan. At kay ba't na po, master, pota pong matutukso ko, potang inkanakong laman yung panamdaman ko, maggulong-gulong ko, keniking dikot ang masuksok. At katatawlian, bang kanita, disiplinan kaya talaga yung sarili ko, pamalasbasan ke, bang kanita, nila ko yung ega na ganang panamdaman ko king katawan ko. Nanong sabi na ning master na, makanta, Kenny, meka Kenny, nga nang makanyan. At tikine at delane ketang metong nga bukid. Ketang bukid dayta, ikit daytang matuwang kabayo. Sabi ng makanyan, balo mo, ining kabayong ini maluwat ko ng pagdan. Katuwa na, Aldoldo potang misan pa kanan kayaslag ning Aldo hanggang kayalbog na. Kay ba't gagawaya naman mga bayat o obra at potang misan man pinpasalamatan.
Katluha kakit king magrolyo-rolyo mo naman, king masuksok kadikot. At kay bating masakit na nini po tangi tutuki, pamalasbasande. Ingkutang, nano yayantong, naking kayang training, nano yayantong, santuya o kabayo ya? Di kayo po, nano kayo po? Santo tamo o kabayo tamo? Madalas ipong pamisip tamo, king kabanalan, mas masanting ing mabayat. Mas masanting ing masakit. Kaya pinpotang kay, ay ali, buri ko ining obra ko ining mabayat. Ay ini mas masanting niya, ini uling mas masanting niya, mas mabayat niya, mas masakit niya. Pero kaluguran kong kapatad, bisa kang maging tunay banal, mo pamitan kabud ing mabayat ang pong masakit. Mayan ya, mabayat ya, sagli ya, o masakit ya, nano yung kailangan mong attitude king biemo? Maging kang mapasalamat. Maging kang mapasalamat. Manawaing biemo, Lord, thank you. Masakit ya, Lord, thank you. Balo ko, masakit ya ini, pero balo ko atin kang bibiye kanako. Pusong mapasalamat. At yapin ning kadwa tamong movement. Naning mo muna tamong movement? Receive. Tanggapan mo yung gana-gana. Anting regalong mi bibiye keka, may kukwanan. At po tanga balo mo ini, mabiyasa kang pasalamat. Kapilan pa mo po, wari yung gospel tungkol yaking, pami, pasalamat. Pami, pasalamat. Ne? At paganakanak yakatamo, next slide po. Panetamong magpasalamat king apong Ginoo, nung nanuman ing dadanasan tamo king biye. Among po tapong misan, tatamad na akong mag-EMDC. O bakit? O kasi po potang misan, deni pong kayabe ako makanyan la. Deni pong kayabe ako potang misan as nung kasakit pakyabayan. O kaya potang misan atin kami nge pami kaintindi eteda kami buring paksabyan. Ko po migaga na ka. Ing pong kayabe yan, king ganaganang gagawan tamo. At ang yang karening mga sakit na bagay nga rin, ang yang potang misan masakit lang pakyabayan din kaya kang kayabe. Ang yang potang misan natin magbida-bida kaya katamo, tandanan tamo, pasalamat tamo king ngapong Ginoo, uling atin yang ating papakit pane kaya katamo. Next slide po. Sabi na pong San Ignacio ning Loyola, ing pe kamarok a kasalanan, apin ni ing biye alang kapasalamatan. Paganaka na pong San Ignacio kaya katamo, naring ganaganang kasalanan, nisip kang kasalanan at muli langan din kingalang kapasalamatan. Magsample tamo po ne. Ano po yung pekaburi yung kasalanan? Murder. Makamatay kang tao. O, aliwa mo po yung physical na makamatay kang tao. Magmarites kang kapara mong tao. Panagkasan mimwa ka king metong tao. No ka rin yaman ba't yan? King kamwa. Bakit ka mimwa? Uling atin yang gewa keka. Pero tandanan mo, ang yangi ka po misan may kakasala ka. Pero patawaran na kaning apong Ginoo. Kapasalamat king kapatawaran, king lunos at pakalulo ni ngapong Ginoo. Anya nang gawan mo? Paten ing kapara mong tao. Tutuki, last na mo. Pamanako. Aliwa mo po itang pamanako physically, pero nung nano-nano pang pamanako, kapasalamat nung nanong atin ka. Maiinggit ka, anyaking wame nga lang paalam. Bakit? Uling alakang kapasalamatan. Next slide po. Ini po yung kaduang panagkat na sana talakad tamo to stand before all of life in a certain posture of gratefulness. Pasalamat tamo realizing that it is nobody's job to love and take care of us. And that love and care comes to us as a gift that needed to be acknowledged. Nano pong buri ng sabyan? Potang misan itamo mo naman king biyatamo, atin maningat kaya katamo, atin mamansin kaya katamo, atin mami affirmation kaya katamo. Lord, thank you. Pero potang misan, nakamuapansinan among, nakamuapansinan ning kaya kang kumari, nakamuapansinan ning misis mo, ning kumpari mo, o nung nino-nino pa. Mo penamdaman ning lugod na, ay rugo, ala na, yako nandili, makalunos ko. Pero tandanan mo, yan, patse gagawan tamo yan, bala mo, sasabihan tamo ka ring aliwa, hoy, luguran mo na ako. We're taking the love from them. Kalupa magbalik tamo kitang mumuna.
Patsi ka magpasalamat, magreklamo ka. Kay ba't buri mo luguran da nakamungan ding tao. At emo paboren na ilang lugod kaya kang kusa. Bala mo sa samsaman at sa sagmitan mo ing lugod karela. Ne po. Naning mo muna, receive. Kadwa, give thanks. Katlo, ano ya po? Break, ne? Kanyapin mag-break tamo pa, talakad tamo po. Maranon mo, yan. Nano ya po yung akakit yu, king picture tamo. Mapa, ne? Eya kabud mapa yan, no ne? Metong yang treasure map, ne? Treasure map. Kareng pong mig-attend, kitang laiko seminar tamo, gawan nyo niya mo po, ako po masigla, ne? So, king pong pamaglakbe tamo king bie, kailangan natin tamong mapa. Balo tamo nung no, karin tamo mumunta. Ne? Anyapin, kailangan, di nan may itang destinasyon mong X. Ay ta, ne? Atin yung X. X marks the spot. At dapat baluta mo nung no, karin tamo magumpisa, di nan may tuldok. We are here. Nga mo. Ne? O nengking pamaglakbeta mo, naman paning makayaldo. Potang misan mumuran. Potang misan manuldul at mangidlat. Anya atin thunder. Atin lightning. Ampong atin rain. Ne? Pero at the end of the day, tandaan ng tamo, atin grace. Ne po? Tanda ng tamo atin grace. Anya po ngeni, itamongan po marap tamo kening left, ne? Wanan ko pero king left, ne? Sige po, marap ko po ka rin. Harapan nyo po rin kaya kayong kasiping, ne? So, ano po yung gawan tamo? Banta migising tamo. Mumuna, dapat atin tamong treasure map. So, yung gawan tamo, drawing nyo po ring treasure map king gulot da rin kaya rapyo. Na ano po yung gawan? Sige po, dapat king gulot, ne? O magkay tapa, mag-practice tapa. Treasure map. Kay ba't dapat baluta mo nung no ka rin tamo munta? Mamili tang X king gulot. X marks the spot. At dapat balo yun nung no ka rin kayo. Di na niyan tuldok. We are here. At kay ba't king kaya katamong pamaglakbe at tinuran. Naning malyari. Thunder, pangabugan niya po gulot. Ting kaya kayong kayarap. Lightning, gumulis ko pong kidlat. Yan. Kay ba't muran, naning malyari. Panimidya po gulot, yung kaya kayong kayarap. Ne? Pero at the end of the day, atin grasya. Ne? Okay, so ready po? Ulitan tayo, ne? Oh, ready? King kaya katamong pamaglakbe, atin tamo dapat. Treasure map, gulisan nyo po. Ring kireng gulot na rin kaharap yun, eh? Tutuki, X marks the spot. At baluan tamo nung nawakan ng tama gumpisa, we are here, tuldok. Ay, ini na yung favorite tamo. Mika Bagyo, nanong atin. Thunder, pangabugan niya po gulot. Lightning, gulisan niya po gulot. Rain, panimid niya po gulot. And everything ends with a grace. Yan, okay. Lintik lang ang walang gante, marap tamo po kening sumangit. Okay. Okay, banta po migising tamo, ne? Ulit. Treasure map. X marks the spot. We are here, tuldokan niya. Pero yapin na ini, favorite tamo, thunder, pangabugan niya po gulot. Lightning, gulisan niya po gulot. Rain, panimid niya gulot. And at the end of the day, there is always a grace. Thank you po. Loklok tana po. Dakal pong salamat. Halfway tana po. Ako pumigagana ka. Ne? So, ketang mo muna atin tamong receive. Ketang kadwa, give thanks. Katlo, kaya rin na ning break tamo, break. Ne? Break. Next slide po. Next slide. Ayan, atin ako pong pangkain, icebreaker po, tang mag-meeting kayo. Ne? Next slide po. Oh, next slide po. Ayan. Atin po kanong meto nga ortelano. Ne? Ining meto nga ortelano, ini kaluguran ng Biena. Manok na nga niya king Pampanga. Malagoy nga asawa na, mga santing at successful na ring anak na, very successful mo naman ng farming business na. Ne? Anyapin po alaning anyawaran pa.
kaluguran ng Biena, kaluguran ng Pampanga. Uning pumisa na yaldo, may stroke ya po, ining Hortelano. At bangkanita sa dyaning sarili na, bayo yamate, kinangwaya pong meto nga kasakmal, abalas king farm na ketiking Pampanga. At kay bat pe nabili na, potang mate ko, buri ko, yung lalakoy ni king gamat ko. Anya po mete ya makamakanyan ya, ne? Tatal na itang balas. Kay bat miras ne po kano banwa? Sa lubungan ng San Pedro, nasabi ng San Pedro, ay, anang makanyan, welcome, welcome, ana. Pero bayo kami lubkening king banwa, ligaya banwa, kailangan nakakitkuating kang tatalnan king gamat mo, kailangan tabili me. Bili me payan, nga na. Oning sabi na nining Hortelano, ay, ot pili ke. Ako naman balo, naning king kilubnan yan, naning darasan ko ken. Ini, yapin ning gabuning Pampanga, yapin ning biya ko, ing asawa ko, ding anak ko, kabiyayan ko, ring ega na ganako at chula keni. Ini balo ke, kaya tatalnan ke. Yan ko balo, nga nang makanyan. Sabi ng San Pedro, anak, magtiwala ka. Magtiwala ka king Diyos, tabili mo yan. Bili mo yan, bang kanita milub ka keni. Nga na. Uning pa rin po bisa, masya siya buntok, ining kakatamong Hortelano. Anya pinsera na ning pasbol. Pero linipas po yung bengi at inlinwal metong ayanak lalaki. Kulot-kulot yan. Ne? At kay bat, tiki ning lalaki. Linwal yaking pasbol ning banwa, til nanay gamat, at tinahid ni papunta king kilub. King pamanala na king gamat ng makanyan, ining Hortelano atabili na ining balas, ibat king Pampanga. Nano po yung milyari? Kalub na, king ligaya banwa, nano po yung ikit na? Ing palang banwa, metong yang maragul a Pampanga. Santing na po. Metong ya palang maragul a Pampanga. At yungan pala ka rin ing panin tunana. At yungan pala ka rin ing tatal nana. Nano mo po yung panagkat na ning Eucharistia kaya katamu aldoldo. Tanggapan taya, pasalamat tamo, at kay bat, piraswan ya. Okay mo ite, tanggapan tamo, Lord, pasalamat ko, tinggap ke. Pero po tang misa tamo buring mapipiraso po. Tamo buring mapipiraso king kilub. Kasi po tang mapipiraso tamo, tatakot tamong tabili ing ganaganang at syukya katamo. Tatakot tamo po, takawalan tamo. Po tapatseti nabili ka, aro, makanano na ako. Yapin po ini, ing paganakanan ing kaya katamong katlong punto. I Jesus nga manuwa ng piraswan niya ing kaya katamong biye, apining piraswan tamo ing kaya katamong pagkamakasarili. Ing kaya katamong pride. Ing kaya katamong sariling kapagnasan na para muking sarili tamo. Deni, ing kaya katamong kietasan lub, piraswan tala. Bangkanita, makalubya ing grasya na ning apong Ginoo. Unin po tapong misa ni tamo, tamo po buri. Lalo na ikatamo, ay ako EMDC ko at patawarang ke. Ay ako makanini ko, magbigay ko. Pero, ing gagawan tamo, ing tatanggapan yu, ing pamye yu, ibat yaking tinapeng may piraso. Anyapin pati katamo, dapat panitamong makasadyang mapiraso karing kaya katamong pibyebye. Next point po, next slide. Next slide. Sabi na po nitang metong atalasulat, sabi na po, everything that is wrong in the world can be explained in one image, a group photo. Kayo po mahilig ko pong mag-selfie, mahilig kayo rin mag-groovy, Uning sabihan na po nitang talasulat, metong ya pong Buddhist nga na po, bala mo po kanong ega na ganang mali or ega na ganang marokking yato can be explained in one image, group photo. Bakit po kano? Pota pong mag-groovy tamo, O kaya detang class picture tamo, niyang kanitang minunang panahon. Kabyeda kaya katamo, tambing tamong pantunan, ning sarili tamo, ware. Pantunan me, ay masanting ko kaya. Ay pogi ko kaya kining class picture. Kay po tang hikit me nang ang katsura, ay aliway ni, ulitan tayo, ay ako makanyan. Potang impantunan mo, tambing, lalawen mong tambingin kaya kang sarili, ka makasadyang mapiraso. Dapat ing panagkat na ning Eucharistia, tayo tambing panto na ning sarili tamo. Lenta mo nung ding ganaganang tao, king class picture, mikwalangan. Alang mapapampanan, pante-pante tamo, at ali mo lalawin nung matsura ka.
Uling eta naman, ala naman ta, mas mahulaga nung mikwalangan ding tao, ketang class picture, nung alang mi papam panan. Yapin ini ing katlong panagkat na kekatamo. Next point po. Uling kalupan na nitang tema tamoy nga pong ginu, piraso ning sarili na, mag-umpisa pa mo anyang mibay tiyaketiking yato. Balikan tayo, ining sulat ng San Pablo karing tao Filipos, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in the human form, he humbled himself and became obedient unto death. Nano ya po yung akakit yung larawan? Metong ya pong, nino pong minunang menakit king kuna? Ninong minunang menakit king krus? Balo yu po, magumpisa pa mo anyang mibay tiyang ginutamong Heso Kristo, piraso na ning katawan. Bakit? Nanuya po kasi kuna, lalabangan. Nanuya po yung lalabangan? Krib, sabsaban, pipanganan animal. Anya pang mibay tiya, dinahon na ning sarili na kiyakatamo, kareng animal. Dinahon na ning sarili na, anting pamangan kiyakatamo, piraso ning kiyang sarili para kiyakatamo. Migpakumbabaya, at ena linawing sarili na anting metong a Diyos. At ang gaking biyena, akit tamo yan tuloy-tuloy, hanggana king krus. Eya mo po kitang last supper karine, piraso ning Diyos ing biye, Jesus ing biye ing kayang sarili. Nunay mag-umpisa pa, king lalabangan. Sana aga na kaya ni, yening darat ang kapaskuan. King kapaskuan, bang kanita panamdaman mo yung tunay tula, kailangan mabiyasa kang piraswan me, ingke kang sarili. Po? Yapin niya po yung katlong panagkat na. Next slide. O tapong misan, ako ko tangyo siguro, among, ing misa ulit-ulit na mo. Ot alang magbayo, makanyan tamo pa rin. Ing meto nga ketawan, ang yapang tatanggapan tayong ginutamong Heso Kristo. O bakit po tang misan, ing mong tinape, ang po pa yung alak, iyamong magbayo. Bakit? Kasi tamo po magbayo. Bakit? Uling tamo biyasang piraswan ing katamong sarili. Po? Next slide. Nano pong sabyan ng San Agustin? Sabi na po, ketang metong ng sermon or homily, nung tatanggapan meng masalese ing Eucharistia, maging yang ika ing tatanggapan mo. Ing tinape, amaging Kristo, gawaya karing mga lating piraso ning binutil at trigo. At bayo yung maging tinape, kailangan niya pang madurog at mapiraso. At saka, misalang king api. Nino pong mag-bake kaya kayo, sigurado, feel na feel yeke ni San Agustin. Katlong panagkat, break. Next slide. Nga na pong Father Rollheiser, the Eucharist invites us to imitate Christ's sacrifice, His letting Himself be broken and emptied out of love. Receive, give thanks, break, at ingkapat, next slide, share. Next slide po. Atin po kanong metong tao, ing habi na, o ing kayang matutulaya, mangulek tayang bato. Mangulek, aliwa po retang batong kakanyanan, po. Mangulek tayang precious stones. Balang lalakad yaking beach or nung no ka rin, manintun niyang bato. At kay bato uli na laking kayang workshop. Naning gagawa na, king kayang workshop atin niyang mabilog a drum, babo na ning meto nga makina, at kay bat, bibili na laretang bato, ketang drama ita. At kay bat, dakal yang bato ita, di naning danom at paganane. Naning malilyari ketang drum, dudurot yang dahan-dahan makanyan. At kay bat, lakwane, after a week. Kay bat kabalik na, akit na nung itang bato, akayang kingwa at ikit, nung precious stone ya, o kabudyamo bato. Abalo na patya kabudyamo bato, nung inibiglayang mawala. Bakit? Kasi may laso ya, kang kakagasgas na.
karening miyahiliwang bato. At akit ne, na precious yung stone. At siya ni, linwalya ing masanting nga bato, kay bat ng may nga gasgas, kareng eganaganang makadikit kaya. Ne po? Ikatamo po, etamo mo po EMDC para king sarili tamo. Etamo mo po EMDC para muking pamilya tamo kareng kakaluguran tamo. Nune EMDC tamo para kang Kristo at kareng kapara tamong tao. Anyapin po ang ting EMDC, malyaring bandyan niya mo yung panga EMDC mo. Kailangan mong tuknang, kaya beda rin kapara mong tao. Next slide po. Ing biye kanu, metong iyang pipagaralan, potang mababiyasa kang kumabye, libutad na ning metong a komunidad. Kingke kayo pong pamilya, anti nanitang introduction story tamo, bala mo batuta mo. Bala mo batuta mong miyayeliwa. At kingke kayong pamilya, kingke kayong organisasyon, kingke katamong parokya, at in point na talagang migasgasan tamo. Kaya bita king biye, pamagkasakit yaman ne, o potang misan pamakaintindi king balang metong, migasgas tamo. Pero sana ako po tatakot na dadake yung sarili yung kareng aliwa. Ulang hanggang magasgas ka, tandanan mo, karinya lumwal itang precious abato. Karinya lumwal itang nung nino talaga hika. At kapamilatanan niti, mas abyeme at mas adakeme inke kang sarili, kingapong Gino at karing kapara mong tao. Next slide po. Baluyo po, anya pong linob bayo ko linob king seminaryo, uling pong mag-serve na ako man anting lektor king kaya kaming parokya, magobra ko king gobyerno kini po king SSS, ne? Feeling ko po kanitas na akong kabanalan. Feeling ko na akong kayapan, ay wow, mag-serve ko king pisamban at king kaya katamong bansa, king kaya kaming pamilyas na akong kaganaka, so forth and so on. Pero baluyo po, anyang linob ko king seminaryo, discover ko, iamong Justin pala, at niya palang anger issue. OC naman pala, at niya palang pagka-controlling paminsan-minsan. Ne po? At kay ba't syempre, aliko mo kabud likwan deni. Kula mo likwan nun dinahon ko laki nga pong Gino. Ikatamo mo rin, aliwa mo yung kabanalan tamo, yung mayawos, pating kaya katamong kamulangan at kalokwan king biye. Anyapin po sana, ko tatakot idake yung sarili yung karengaliwa. Kayo tatakot na makipagkapwa tao. Kayo tatakot lalapit kareng taong masakit, pakisabyan at pakitunguhan. Uling kapamilatan dareti, magasgas tamo. At luntoya ing tune maulagang bato king pilubluban tamo. Ako po magtaka, ing katamong Diyos, Trinity ya. Ing katamong Diyos, Trinity ya. Uling mo king sarili na, nunepaga na kanan na ing Diyos, metong yang relational God. At buri na ikatamo mo rin makyabe tamo king lugod, king relasyon ay ta. Ne po? So yapin niya po ita, ing tauling paganaka. Next slide po. At baluyo, potang dadake ming sarili mo, alika mo sana lulugod ka ring aliwa, nune mabiyabiyasa tamo mo namang pangaditala ring aliwa. Ko po makukontento, masakit kayo itang metong nga tao, binyeme itang ostya, dinakarayanan making ostyang ibat keni. Ko po makukontento kanta nun pangadimya naman. Gaganakan may once in a while ka rin kaya kang pangadi. Ay, kumusta niya kaya yung sister o brother masakit, ne? Apin po itay tang tanda, na ewari po yung pari, pota pong piraswanan ng tinape, piraswan niya kabat atin niyang pututan, atin niyang kuha ng pirasong malati. Baluye po yun Kay bat, inakbag ne, ketang kalis. Nano po yung buri ng sabihan nita? Fermentum. Nano po ita? King malagwang sabi, that symbolizes our unity. Ing misang ita, aliyamo king St. Jude, aliyamo king San Agustin, aliyamo king Sacred Heart at nung no ka rin pa. Nuning misang ita, kayagom ning mabilog alyato, mabilog a Santa Iglesia, magmasusi king banal a misa. Anyapin po pati po yung misa tamo, mo kabud pang sarili, pang komunidad, nune pang ganaganaya. At yapin tayong simbolo na nitang ostyang malati, na bibili tamo king kalis. Ne po? Apin taos da fermentum. Next slide. To live out
the Eucharist in our daily life is to share our everyday lives with each other. Bila pong pamupos, as ne pong kasanting ing share. Wari po tang mag-share ka, yapin ning diwa na ning synodality. Nakaman makipaglakbe na ikang dili, atin kang ka-share, atin kang kayabe. At tandanan tamo, aliwa mo ing ikatamo ing miyabe-yabe. Nune panetayang kayabe nga pong ginu, kapamilatan na ning Eucharistic spirituality, potang babiyayan tayo ni King Bieta mo. Ne po? Next slide. Nano itang sasabihan tamo, ulitan tala ulit. Receive, give thanks, break, and share. Ne po? Ing pong PowerPoint, lakwan kaya po Kenny, nung buriye, ang po papuinin ka na akong guide, ne? Banta nung buriyo lang bakalan at balikan din. Next slide po. Pota pong sabihan ng among kaya katamo, we now proclaim the mystery of faith. Nano po yung sasabihan tamo kasi? When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Balang gagawan tayo, balang magmisa tamo, balang pagmasusyan tayo ang Eucharistia, gaganakan tamo ing lugod na ning Diyos kaya katamo, ang ganaking datang yang pasibayo. At kaniti, we live out the one great act of fidelity. Na ano pong buri ng sabihan? Lakwan kaya po yun kaya kayo na sana tataklarening kaya katamo, idening amano nga reni kaya katamo. Wari po yung Diyos, yung ginong Heso Kristo, as na karakalutos kaya katamo. Kamakamate, kamaglaram, kamanako, gana-gana. Pero po tang misa ni katamo, uli na ning pagkamakasarili tamo, pagkamakasalanan tamo, gagawan tala rin. Pero baluyo po, kareng gana-ganang utos na ning ginutamong Heso Kristo, metong yang may gintamong tapat. Na ano po ito? Sa ano po? Ing Santa Misa. Ing Santa Misa. Tamo patinok ng migmisa, king kaya katamong aldoldo pami biebie. Ne? Anyapin po ita, ingamanwa ng Ron Rolheiser, a one great act of fidelity. Metong adapat a katapatan. Potang tutukyan taya at babiyayan taya, ingke katamong Santa Misa. At abyayan tayo ini, kapamilatan daretang 4 Eucharistic actions tamo. Nanula po ulit? Amen. Talakad tamo po. Kinlagyon ni Pamponing Anak, Pamponing Espiritu Santo. Amen. O Diyos, ay pamipasalamat kami, kin pamanantabe mo kaya kami ngening aldongining. Ngening kaurasan na inibang paganakamo kaya kami nung makanano mo keng kaluguran. Kapamilatan ning pamanaos mo kaya kami king kasuywan anting EMDC. O Ginoo, manano na sanang ingke kaming daraptan, ingke kaming gagawan, miyamo gagampanan, balang atyo kami king pisamban, nune sana palabungan mo iti king Biemi, king Aldoldoming, pamibiebie, at pamaglugod, at pamagsuyo, karing kaparaming tao. Bendisyonan mo lo, Ginoo, rening kanakong kapatid da EMDC, na mag-renew, king karelang kasuywan, anting EMDC. Manano na sanang panemong paga nakakarela, ingke kang lugod, abinye mo kaya kami, pepasalamatan mo king Diyos, apiraso mo para kaya kami, at dinake mo kaya kami. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing Ginoo, manatili kaya kayo. At kaya ka, anting At bendisyonan na kayo ning malugod at mayupayang Diyos. King lagyuning igpa. Amponing Anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Amen. Congratulations po in advance kaya kayo Dakan po man. salamat among. Ausang kaya po yung tresurero na ning bikarit para iduang niya po yung certificate of appreciation. Basan nga. Brother Frederick.
Among malugod miya pong ibeke kayo, iting certificate na po ng appreciation, basan miya po. Vicariate of Virgen de los Remedios, Archdiocese of San Fernando, Commission on Liturgy, Extraordinary Ministers for the Distribution of Holy Communion, Certificate of Appreciation is presented to Reverend Father Justin Gatus for sharing his valuable knowledge as a guest speaker during the Vicariate EMDC Renewal 2022 with the theme Synodal Church, Journeying Together in Communion, Participation, and Mission. Given this 15th of October of the year 2022 at St. Jude Tadeus Parish, St. Jude Village, City of San Fernando, Pampanga. Signed, Brother Rael Tomas G. Pamintuan, Vicariate EMDC Coordinator, and Reverend Father Pedro G. Valencia, Vicariate EMDC Apostolate Director. Dakal pong salamat.